bafethu kanti sina yini umsebenzi wethu xabana soda noma ukulandela amaqhawe wethu hayi bafuthu Sanibona bafethu. ngisho nebe ngidlulisa ukuphatheka kabi mayelana nesinqumo sikaMthandeni ngoba ngiyazi ukuthi namanje ngisaphinde for event to be successful uyamdinga uMthandeni i-event yakho uyamdinga ukukhuzana kwi-event yakho uMthandeni une-following eningi kabi ukuthi ngathiwa wena umbize emcimbini wakho ongcono mbize bese kuba ukuthi uyena uMthandeni oba ukuthi akakhulu ukuphumelela lapho kodwa akungabe sekuthenini uMthandeni uphazanyiswa ngabahleli bemicimbi ngalendlela ukuthi bafuna ukumphilisa impilo angayithanda ezigcine esethatha isinqumo sokuthi uthi uyaye ungena nama-competition la aseThekwini ngesizathu sabahleli bemicimbi ngoba namanje ngisaphinde ngeke kuze kube ukuthi uMthandeni uyekiswe ngabalandeli angeke aze ayekiswe lonto uyoyekiswa yebo abahleli bemicimbi vele ngendlela abasuke bemphethe ngayo. Sanibona bafowethu. Kunjani futhi? Hayi sikhona. Hey bobhuti niyabeka mase ubekile ndoda. Inkinga kodwa inkinga enkulu eyenzakalayo ukuthi yonke into eyenziwa uMthandeni ihlezi njalo izobukeka njengokuthi uyenze engacabangile ikakhulukazi kubalandeli. Nalento yokuthi vele ngoba sabalandeli nje bamaskandi sinokuthi into eyenziwa womunye singamlandeli thina into engaphusile leyo. Okungavamile ukuthi ngikubone kwenzeka ukuthi uma ngabe kwenzeka mhlawumbe ukhuzana enze something wrong noma enhle noma ini eyingeke mhlawumbe kungenzeka ukuthi abalandeli balele elinye iqhawe mhlawumbe ngibabuke ngenye indlela ngokucabanga ngabo angaze ngingabezwa bengena ngaleyo ndlela kuyena kodwa ngapha kule ndoda ngazi ukuthi wonke umuntu vele ayijikela athi hayi khona nje umnyaka kwathi kumina ngingasho lutho wathi uma ulandela uMthandeni kufuna kusuka namhlanje wazi ukuthi uyisilima kwawena ngahlala kabi leyo nkulumo leyo kimi mntawu kusho ukuthi le nto nanokuthi Zweli ilento ebengisho nkunzi yami ukuthi okwethu thina abalandeli mina ngeke ngize ngikhulume noma ngeke ngize ngiphawula ngalonto le ngoba vele ukungcwekana noma ukudlalisana ngokwethu futhi indlela enisuke nidlalisana ngayo noma enisuke nithwana ngayo mina ngeke ngize ngiphazamise mina ebengundlulisa futhi nokungiphathe kabi ukuthi igcoka melisha kube ukuthi for lesi sikhathi elihlelele sona ukuthi alizukuphumelela emcimbini esuke eseThekwini kanti phela iTheku siyazi ukuthi iyona ndawo enkulu vele ehost imicimbi kaMaskandi futhi imicimbi kaMaskandi eminingi iba khona ngabe KZN ikakhulukazi khona eThekwini lokhu kwethu kokuqebhana kwethu sisodwa hayi siyoyilungisela nje thina ngendlela enoyilungisela ngayo ngoba angazi nisuke nilwa nizithembisana induku nezibhamu nithembisana nanokuthi nilimazana ngoba kusuke kwenze njani ngoba phela nanicule okweno ukuthi nisupport abaculi ngendlela zenu so ngeke ngize ngigxile kakhulu kuko mina okungiphazamisile emoyeni nokungangiphathanga kahle ukuthi ingane kaMashandu izithathele isinqumo esithathele sokuthi ayikeze ukuphumelela emcimbini eseThekwini till further notice ngingazi ukuthi kuyobe kunini ngezizathu zazo nokuphazamiseka kwazo lokho okwethu seningayikhulumela nje ngakho ngoba vele kusuke yini ngoba uku-avoid ukukhuluma nanento engenasidingo engizikusiza mangathiwa nje mina manje ngikubiza ngaphansi kwanini lonto leyo noma engakuphatha kabi kodwa uku-avoid ukukhuluma nanokuthi sigcine sesithembisana izagila nezibhamu ngiyeka nje futhi ukuthi hayi kulungile ngoba ngiyazi mhlawumbe ukuthi ngikushizo yini kukhona okuyongilungisa noma okuyongibuyisa kulowo nkulumo leyo kukhona okuyongiqoqa nokuyongilungisa nokuyokwenza ngelina ngibona ukuthi mhlambe nami mangikuza uthule ngibona ukuthi yazi uzwe la ngekho kulento leyo ngikuyo ngithole nami ngaphathi ukuzehlisa ngisho ukuthi hayi futhi ngiyaxolisa ngendlela engikhuluma ngayo ngibe wrong kodwa nje lokho kwabaculayo khona akungiphathi kahle ngifuna ungasho lokho wethu anginendaba nakho basuke besabisana nagatsheni sisuke sisabisana thina yeke umuntu oshaya omunye la magwala nje suke beyisholo nje hayi mina angamuntu uzongishaya into eyenziwe uMthandeni leyo ukuthi ahoxe emcimbini imbi kuthina abalandela yinhle ngoba phela siyamdinga thina ukumbona kodwa inhle kuye mase kuziwa ohlangothini lokuyiveza amandla akho nokubaluleka kwakho emcimbini ngoba ngendlela okwenzeka ngayo ubukeke umuntu oyingane embi engahloniphi
akayona insizwa manje njalo ngoba phela insizwa ngokuhlonipha thina simbona njengensizwa futhi ezehlisayo neshaya ingoma. Manje-ke kusho ukuthi uzama ukulungisa lelo phutha kubahleli bemicimbi ukuthi abambone njengomuntu obalulekile bengenzi sengazi ukuthi kumqasha kwabo benzela yena nje kuphela. Kodwa uma bemqasha bazenzela bona ukuthi imicimbi yabo ibe yimihle ithandeke. Phinde futhi futhi ungangcethezi niyamdinga nifuna ukumbhebha yini. Hawu kodwa umgebe. Okay, ngicela ukuphawula la number fethu. Phawula futhi. Angisiyo umuntu onokuhamba imicimbi kakhulu-ke mina, kodwa ngiyayilandela kakhulu into kaMaskandi. Okuningi nokukubona la mhlambe kuma-video ko-TikTok. Ephuzwini likaMthandeni, alimnandi uma sithathile asikho right okuthina abalandeli sisonke nje masayidini onke. But lokhu sacela ukubeka kubalandeli bakho Mthandeni ukuthi mhlawumbe abakhona ukusondela eduze noma abakwazi ukuba seduze naye, mhlawumbe-ke bekwazi naye ukumbonisa. Egamekweni engisayibonile mina uma kuba nomsindo kuya kube isikhathi ngeke ngibone bekhala ngaso kakhulu kuye. Mina mhlawumbe into ebengathi abaseduze nabo bam-advise kuye ukuze sibone ake bemlungise kule nto yesikhathi ukuthi uma ngabe ekwazi ukubamba isikhathi asuke enikezwe sona wafika wadlala ngaso uba khona nomsindo. Mhlawumbe mengabe engalungisa kuleyo nto leyo, iyona nto engeke ngibone engathi ithanda ukuthi isuse umsindo njalo ukuthi uthole kufake isikhathi phakathi uma kunomsindo. Alungise kule nto yesikhathi, abambe isikhathi, afika adlala ngesikhathi anikwe sona, aphuma ahambe. Mhlawumbe uzoqhubekana ube khona lo msindo ogcina ngokubona lokhu ukhona umthintayo njalo, especially uma kuseThekwini. Yilokho mhlawumbe bengakuveza bengaba umbono. Ngomthetho. Ngixolisa ukungena emlonyeni. Nangaleko ukuthi ukhona umuntu ongabelethi. Labantu baqashwa kakhulu isikhathi esiningi. Akekho umuntu uyabalethi bafethu ukuthi Fethu hey ayasazi siyoyicela ivuthiwe kodwa-ke nansi yasemshisandlo yasemshisa house ithi ulalelo number 1 akhona amavidiyo abafethu ade bawadlala la sekudlala amavidiyo amaningi. Khona ade edlala ividiyo kaKing Zozo sayibuka, khona odlale ividiyo yini Select TV sayibuka, kwadlala amavidiyo ahlukahlukene kwalayisholo kwalona ihobosho lathi akayi balitshelile-ke abahleli bemicimbi bathi number 1 yini. So ngeke sikuphikise lokho uma lithi kusha abahleli bemicimbi bathi number 1 yilo, hayi ngeke sikuphikise lokho. Webhuti umthetho kunephutha elikhona la enkulumeni yakho. Uma ukhuluma ngokuba late izolo ngizwe engazi ukuthi emcimbini kugcine sekuphoswa amabhodlela, kodwa angikhumbuli ukuthi khona umculo senanyaniswe nalokho kwawuyena mhlawumbe otrendayo njengamanje ukuthi ube late ingakho kuphoswa amabhodlela. So leyo kuba late mangabe yenzeka kuMthandeni yini bese ibankulu, ngoba phela nayizolo nje ukhona obe late izolo akangangena ngesikhathi wadingeka kwaphoswa amabhodlela kwenziwani. So leyo kuba late iyakhulunywa leyo ukuthi okay sengilate ngo-15 minutes, ikhulunywe ngale ngemuva thina abalandeli suke singasazi isikhathi ukuthi bavumelane ngesikhathi sini. Abahleli bemicimbi bona nabaculi kumele behloniphane bebodwa. Uma ngabe bengezuhloniphana bona kuzoba nenkinga lapho. Ngoba ngisho nje kwayizolo kwamanje asazi abashila abahleli bemicimbi wayizolo ukuthi ubani lo mculo ongagcinanga isikhathi, ukumhlonipha ngithi lokho. Bahlulwa yini ukubahlonipha bonke abaculi ngendlela efanayo, ngoba ngineqiniso lokuthi ngisho into encane wakwaba late emcimbini othile ngiyalingana. Kodwa asazi namanje ukuthi wona muphi lo mcimbi akabalethi kuwona. Mingaki imicimbi aseke wabalethi kuyona. Mabe ne-agenda, mina nje ngifuna ukulisha iqiniso ukuthi abahleli bemicimbi vele bane-agenda noMthandeni, bavele bahlezi bene-beef nabaculi abathile. Kunabaculi abahleli bemicimbi, ngeke kuze kushintshwe lokho. So uMthandeni noma engazehlisa bancetheze ngeke kushintshe, uma bengamfuna bamfuna. Iphuzu lami mfowethu belila ekuthenini yes wonke umuntu uyaba late,
uma elethe umculo mhlambe mina as ubeka wena bengisekutheni mina uyaba late uma ifika kubahleli bemcimbi bathatha kanjani simbakhulumisana kanjani kugcine kuyini isiphetho uma ube late nakhulumisana nomhlelo womcimbi navumelana ngalonto enivumelana ngayo angeke kuyoba nomsindo stage shuthi uma nivumelane nomhlelo womcimbi base kuyoba nomsindo stage shuthi enkulumeni yenu kukhona lapho kugcina kungalungisanekanga kahle khona that's why inkulumo yenu izogcina iyovela phambi kwabalandeli stage kodwa uma nikhulume kahle le phansi navumelana le phansi angeke inkulumeni igcine iyovela phambi kwabalandeli yikho manje ake ngibuze ake ngenze umzekelo ukuqeda bese okay ake ngenze umzekelo mthethi ngale incident yokugcina eyenzeke laphana kulo Mamzimdolo wayingadlula kanjani umthandeni kibo bonke abantu abase stage ezezongena stage kuze kudlalwe ingoma yokuthi angene ephinde edlale bese kuzothiwa kodwa bese kuzothiwa futhi uyena futhi wrong kiyo yonke leyo process emenyezwe ezezongena edlale so ngikulinganisela ngento esobala ezokwenza usheshe ubone ukuthi lento le asingayisukuyibanga iphakathi kwabahleli bemicimbi nomthandeni asazi ake singasho ukuthi umthandeni u-right 100% ake singasho kodwa futhi ukuthi umthandeni u-wrong ngoba ukhuluma ngesikhathi nje ngiyasala ngoba labaculi bonke ngineshow ukuthi bayasigeja isikhathi kodwa asazi ezweni ukuze kungabe ngazuthi senaqopha isikhathi sesibuyele emuva manje kuzwakela asingabuyele emuva mhlawumbe bafethu nje eke sithi asikupromote asingagqugquzeli noma asikupromote ukuthi abaculi ababelethi emcimbini vele ngoba leyo nto egcineni iyawulimaza umcimbi kodwa futhi ngesize sikubalekele ukuthi abaculi uma abaculi abawu-30 mhlawumbe kulabo abawu-30 abawu-5 ngeke basigcine isikhathi siyakwazi lokho especially laba ababhizi kakhulu akuyona into eyenzeke recently akuyona into eyenzeke ekudala into ehlezi yenzeka it's just that thina siyazi ngeke size siyibone mhlawumbe including kwayona leyo mother of all kunabaculi abafika late bayaziwa yabo mhlawumbe ngingambala umdumazi kubona baba kodwa asingadweli too much kulezo zinto sina nje mhlawumbe sesingabheka ukuthi isifiso sethu akubo ukuthi labantu abahlela imicimbi mhlawumbe kube nendlela abazongenelela ngayo ukulungisa isimo mina ngangijabulela nje kulo yanyaka ngibona umcineka ehamba eya emdletsheni wabonisana negcukama mhlawumbe uma bengaphinde bengenelele bethola isombululo kulento ngoba egcineni bafethu umthandeni uyamdinga ukhuzana uyamdinga umthandeni mina ezumlandeli kaMthandeni ngiyamdinga umthandeni eThekwini njalo ukuze umcimbi ube ne-challenge kube mnandi yilokho esikudingayo bafethu into eyona lento ukuthi abahleli bomcimbi abafuni ukulinganisa abaculi ey'nhlizweni zabo kunabaculi ababathatha njengabantu mhlambe ekufanele babonakale njengabantu aba-wrong ngaso sonke isikhathi kodwa abanye abantu noma be-wrong akufanele kuvele ukuthi ba-wrong obani labo Danise yabona njengale nto eyenzeka lapha kwi-mother of all kube kuthiwa balingana abaculi ey'nhlizweni zabahleli bemicimbi kwakufanele kube nendlela yokutshela abantu ukuthi uma ukuthi umthandeni ulate akasezongena estage atshele abalandeli akuyibona abathenga amathikithi bezobona umthandeni uma kuthi nasezobathandela leyo indlela ukuthi atshele abantu njoba nila umthandeni akasezongena estage ngoba ulate uma ukuthi ulate kodwa into ebuhlungu ukuthi abanye bakhona babelate kodwa bakhona ukungena estage okusho ukuthi abaculi abalingana enhlizweni zabahleli bemicimbi kwakumele kwenziwe njani uma ukuthi kuzonethela ekuthenini umuntu wabalate kodwa abanye abantu kwangamenyezela uma ukuthi mhlambe kuyosiza ngoba phela abantu ababesegroundini babelindele ukuzobona umculi kodwa babengasamboni kodwa bekhona abanye abantu abenze okufanayo naye ukufika late ngiyacela ukuthi siyiyeke leyo noma sindlule kule nto ye-mother of all ngoba manje izosibuyisela emuva kade sesiyandlula kuyo ke sigxile nje kule yayizolo nawe mhlawumbe ube novo ongalibeka mayelana nokuthi unjengoba ube unumber 1 uthosela ikhansela abo number 3 cishe ugatsheni kuyacaca ukuthi cishe nguyobo number 2 ngoba bese kusela bona bobabili mhlambe mina ubona kwami ukuthi ngenkathi bekhipha ama position wabantu
kuba ukuthi bakhipha ama-position kuze kufike egcine cha sesiyavala njengamanje njengoba sivala ubani o-number 1 kuze sibe nomqondo ukuthi njengoba sibonile ukuthi ubani o-number ngavele sekuvela sekumenyezela ukuthi umuntu obe-number 1 usuka ku-number 10 waze wakufika ku-number 1 kalinganisa kodwa kade sibona umuntu obekade ehamba phambili. Hayi ngeke bafethu sometimes ithina abalandeli esibulala lento yabona nje mfowethu uma ukuthi ubulandela lento angelovi ulandela lo mcimbi bafethu akwazi ukurobha umuntu ngokuthenga ithikithi ecomputer ticket yabona nje ithina abalandeli esibuya ngazi mhlawumbe ngabeka mangithi amaqaba bafethu uma uthenga ithikithi ecomputer ticket lisho lolo waze washo ungelovi ukuthi kuzoba khona ngisho i-audit induna noma i-manager zabaculi uma ukuthi sinezikhalo zingacela i-computer ticket ngo-date ukuthi ubani wayo number bani ngo-date ukuthi wayo number bani so ngisho ngakuthiwa kusekuseni kukhona number 1 kwathi kushaya u4 ntambama sekushintshile alikho iphutha lapho because leyo nto yenzeka through i-computer through ukuthengwa kwamathikithi so thina uyifayitha kanjani into enjalo sometimes ithina abalandeli bafethu esiba wrong but sifuna ukushift i-blame siyikhombe komunye umuntu. Iyona into ezokwenza ukuthi abantu baxabane ngoba bebelindele okunye kwase kuba okunye nokade kuvezwa sekungasekho nokade kuvezwa. Ikuphi kade kuvezwa mfethu wena ngokwakho ikuphi kade kuvezwa ukuthi ithwasa lekhansela belu number 1 akithi kugcine nini ukuvezwa lokho noma ngasenayo isho kodwa izolo kuwafeza mana ngitshele mana yabo ukisizwe ngicela ukuyilungisa le baba ikhuphuka nezakho ngicela uyilungisa bafethu kuze sibe honest empage ikhuphuka nezakho mina ngumlandeli wegcukama ngicacise lokho khona is like amavote ANC yabo indaba ye-ANC nje ungayifaki indaba yamasela la ngifuna ithi ANC nje ungayifaki la ungayikhulumi nje thina nje ANC la umsangano nje ngifuna ungayifaki la ithi ANC la ikhuphuka nezakho mfowethu ikhuphuka nezakho igcine mfethu masimba nje igcina ukuposta ama-results first day mfethu yezwa igcina ukuposta ama-results first day unumber 1 bekuyithwasa lekhansela kugatsheni bese kubonjoko njalo njalo yezwa first day kulesihlanu awekho ama-results ake yaphuma but bekubhaliwe ukuthi ukuvotwa uzogcina noma ukubala kuzogcinwa ngo-4 ngelanga lomcimbi baye bafethu sometimes ithina esidukisa izwe yabo nje khona omunye kade ngimlungisa ekseni because khona labantu abanemi-influence kumaskandi abanabalandeli abaningi ethi hayi uroji uthwasa lekhansela kanjani ekseni ngo-11 ube unumber 1 ngo-4 kanjani manje esewunumber akaze imiphumela yaphuma bafethu imiphumela yagcina Thursday but amathikithi ubusangawathenga until kuze kushaya u4 ilanga lomcimbi bese kuphuma ama-results mase mana ake nibambe la ngoba manje niyaphikisana kodwa mayigcineni kosuku mase uqinisile wena msa wakhe nawe futhi uyadideka uyazi ukuthi kwenzakalani la iproblem yokuqala abahleli bemcimbi okungeke ngisho ngeke ngibagceke nabo basuke befuna ukudla ngoba phela mangenza icompetition noma ngenza uhlelo nami fanele ube khona indaba nje ANC nje indaba nje mana bese sephara loto ungakhulunywa bese sibuya la ekuthenini kwenzakalani yini eyenza yonke lento ukuthi ingaqondakala ukuthi mina ngingedwa ngingawathenga amathikithi awu100 yes ngawathenga mina amathikithi awu100 abhalwa ukuthi njoko ngeke wena ukuphikise lokho ngoba wena awu-afford ukuthenga amathikithi awu100 abhalwa ukuthi thwasa lekhansela uyayibona lona so umehluko ufike waba lapho ngifuna ukuthi ngiyiqede toba uma uyazama ukuyichaza kodwa manje ibukeka ingafiki kahle umsakho kungenzeka ukuthi kunomuntu othenga amathikithi abhalwe njoke mhlawumbe awu200 esikhathini esingange-hour yabo kwaphela ke ngolokhu njani number 1 wakho bomlindi sanibona nanokuthi bafo mhlawumbe 1 minute nanokuthi bafo ama-results bengavezi ukuthi bashiyana ngey'namba ey'ngakanani what if bebeshiyana ngey'namba eziwu-3 so it can change anytime bafethu sometimes bafethu nezinto yabo le nto kangelovi in terms of amavote hayi bafethu i-clean usungayitshallenja nje ngoba phela sometimes asifuni ukuya ngandawonye singamanje but i-clean amasiya ngiyakuzwa ngifuna ukubuza kunentokazi evele lapha idinwe ikhuluma ngotira
yabona lento ngempela ibe buhlungu ey'nhliziyweni zabalandeli wena babanye mlu abaculi. lapha kuma-comment nguwe nivele nombuwu lakhe uzositshela indaba ye-ANC indaba ye-ANC angiyifuni la ngifuna umuntu okhuluma indaba ye-ANC mayilokothi nje ukhulume Ngikasakhuluma lonke nge-ANC mawuthi kanjani ungafuna uphume la ngiyinyanya itethi kabi. i-ANC nje ungayilokothi ngiyifunda itethi Hayi i-ANC akumina Gatsheni i-ANC ngiyinyanya kabi. Akumina nje ngeke ngikhuluma umuntu we-ANC. okay vukhuluma Cha ngikuleyo daba yalo sisi okhuluma ngoTira lapha obevele edinwe ngenye indlela lapha emavidweni. Ngabe umuphi uTira akhuluma ngaye makuthi abantu banalo ulwazi. Hhayi yena yedwa mfethu. uDJ Tira Maskandi don't Yila abantu abangafuni ukuthi abazi. Yabo, yila abantu abanga-accept lose. hayi no akuzwakala. manje senze njani ngomuntu lolokhu ebiza iy'namba silalele yena hayi nami uTiri yangidida indaba ya-DJ Tiri ukuthi indaba ya-DJ Tiri ukuthi ungena kanjani loyasisi ngoba bezelwa kangaka nje ethi u-DJ Tira nje vele into enotira phakathi ayisebenzi kuthiwa ungena kanjani uTiri wathi hayi makuni ugatsheni vele kube ngu-DJ Tira No, into engiyinotisile mina kubalandeli bethu sale council. Lento yama-competition abakayi-understand okokuqala into engiyinotisile kubo. Abaka-understand ukuthi kwenzakalani ngoba mawuthi iningi labo bakutshela ukuthi kushawu 4 ewunumber 1. But mawuthi uyabuza ukuthi bebathatha lawo ma-result abakutsheli kodwa bakutshela kushawu 4 ewunumber 1 twasale council. But lawo ma-result awazi bewathathapho ukuthi bewunumber 1 okokuqala. Kufanele be-understand indlela ye-competition ihamba kanjani. Yabona bekuthiwa kuvalwa ngo-4 bona bayitshela ukuthi ngoba sekuyi-Saturday bavotile ukuthola lekhansela ulokhu ewunumber 1 baqedile. Kanti lento ukuthi kuvalwa ngo-4 ile sikhathi abantu bephusha kakhulu bephusha ukuthi sekuzovalwa bashayeke lapho bona. Okwesibili into bekumele beyilwele bona bekufanele bethole ungelovi befune i-proof ebanikeze ibalo ukuthi ibalo ihambe kanjani beme beqala belwe sebebona ibalo ukuthi ngempela urobhekile uthwasa lekhansela hayi le yanto abayenzile bebemosha lapha. Abafethu angizibhengelela nganza kwethu. Angithemba ukuthi niyaphila. Uphawula kwama kukuningi kakhulu. Ngizohamba nje emazweni kaMthela umethi khona abanye babalandeli abakafundiseke ngecompetition. Lento le ebeyenzeka laphana emcimbeni kaNgelovi ibe-competition and i-competition ayipheli ngokokubuka ukuthi wena ubani obumbona ehamba phambili. I-competition iphela ngoba nakho usubona ukuthi okay umdlalo usuphelile noma sekuphelile. Lento nje mangizokwenza example it's like uma ngathiwa nje manje i-team nayo iyadlala la ibhola iyawina uyayibona iwina ngo-2-0. Uma wena uke waphuma kancane wangabona wathi uyabuya wabuya isikhosi esishintshile awukwazi ukugxeka lokho uthi hawu indaba ngoba phela uSibanibani behamba phambili manje uSibanibani indaba eselido. No, i-competition ihlezi izohamba ngalendlela le ekuyikusuke competwa ngakhona. Uma ukuthi abalandeli bethu selekhansela bawathengela amathikithi uma ukuthi bawathenge mebethenga 3000 kwakube sekuphelile ngawo 3000 kumele benze njani laba bangemuva kumele beyeke ukuthi selekhansela aqhubeke elweni na ngoba phela i-competition then uma ukuthi bona banayo indlela ukuthi bebe ne-strategy so ukuthi belihlule ithwasa lekhansela kumele bededele phela belihlule. Uma sebehlulile ukuthi kuvalwe nini noma ukuthi ama-results ebephume before njengoba kusho nje ama-results agcina uphuma Thursday wena uzokhalela uLwesihlanu awubalingani wazi ngani ukuthi wena ngomhla kaLukhuzana ngomhla ka4 emini bekhamba kanjani ama-results because kushiwo kwathi uthe ungeloviki uma kuwukuthi khona ongagcusekile ngama-results akamthinte noma kuthinta iy'nduna ey'thize kuzoza kuzocheckwa ngoba lando le isebenza according to i-system.
ingale hayi okunomaskandi phakathi kuneyinkulumo ayijendri yethu bafethu. Abafethu Hayi babanga kodwa-ke umsindo nani kufanele nihlale niy'sole. akunjalo mfethu. Ingakho mina ngisho ukuthi inkinga ikuthina abalandeli asikwazi ukwamukela. Yabo ukwamukela bese futhi siclaima yabona into umuntu mayitshela yona emqondweni afuna ukuthi iyona ngaphandle kwama-facts. Yabo nje nomsa wakhe ubethe naye ube omunye wabantu athi kuvukwe ekuseni ithwasa lekhansela lo number 1. But bongambuza ukuthi belikubonaphi lokho ngeke azasho yabo. So ezinye zezinto ezisibulalayo thina ukuthi sispreada into eyamanga igcine sengazi ukuthi iyiqiniso sesifuna ukukholelwa kuyona ingeyona ilahleka lapho. Makuvotwa akuvotwa ungasho ukuthi wena ngoba lapha kuma comment uJarul nozama Mncube yini ngathi bayaxabana lapha nange sethi uJarul sisi abathikithi athekwa kuyindawo zonke nenziwa ngabantu kanti besetheni uMamncube. mina ngithi bafowethu uma kuthiwa akuvotwa ungathi ngoba nakho wena ubulindele ukuthi kuzowina ubani bese mase ngasawini bese uzokhala. Uyabona nje umfo kanjoko uwinile izolo. Okubalekile ukuthi ebongelwe efiselwe nenqubekela phambili waphela kahlahla adafika naye lo mfo emculweni. Kodwa kubuye kudonseke kanzima. Engabe kuyajatshuliswa ke manje ngoba kuchaza ukuthi ngenzeka ukuthi album yakhe azoza nayo izoba noshintsho ngenxa ukuthi financial uzobe se right ukuna before. So iqhawe lakho lifisela inhlanhla njengaye lo mjidasi ubahuphe lo ithwasa lekhansela mina. Kufanele ukuthi abalandeli bakhe bafunde ukuvota bemchaza bengagabi ngokuthi bazolwa. Bese naye esondela kubantu abangcono uyazi uma unempakamo yazi ukuthi kunama-video akhe amanye bengike ngiwabuke egceka ngisho abantu abasekhundleni ngakubo ey'thile. Ubani lo? Kufanele ukuthi esondele kulabo bantu uma umculi nje kufanele ukuthi usondele kubantu. Angizwa bhodwa. Ubani obenza leyo nto leyo? Lo ithwasa lekhansela khona la engangabuka khona ivideo yalo before lidlala istage la khuluma something ngabantu abaphezulu ngakubo endaweni yangakubo. Bathini? Wakhuluma nje sengikhohliwe wayikhuluma ngakho kodwa ukuthi abanayo imicimbi ehlelwayo lapho bezobizwa khona bona njengamaciko endawo yonke leyo. Umbono wami uthi ke mawune complaint enjalo iyakubona ube nama channels right ukuthi ukhulume nabo ngeke ukhulume nabo usukhuluma nabo la khona okuzospreadwa khona leyo nto kuma social networks. Izinto ezincane lezi ezishaya abanye abaculi ukuthi izinga lokuzehlisa likho yabo. So uma ngabe uyiciko uyakudinga ukuchaswa abantu abathile abakuma channels right ngakini. Aphikisa kodwa zulu bantu namanga. Bangiphikisa hayi phela abaze bekubone ngakubona mina. Bengangiphikisa babona ngamapha amehlo babona ngawami. Bathi unamanga. Bathi nginamanga ukuthini? Le nto esho bathi nje ukhuluma amanga. Imaphi kuningi sengikushilo bathi imaphi amanga ukuthi ithwasa lekhansela ligxeka abantu abasekhundleni noma kanjani libathu kuthiwa unamanga lo nto uqambelana amanga Zulu. Oh Gatsheni wena othi nginamanga. Nangu sisi nangu uthi ngufundele uthwasa nokugxeka abantu abasezikhundleni hayi iphutha kodwa lelo akakhulumi lo wabhuti angani noma uyayibona nekamanjinji ngqo. Hayi mina ngayibona leyo uqambelana amanga. So egatsheni ayazi abakuphambukile umuntu owuyena uJarul uthi ke bafowethu uJarul uthi uNjoko ngeke adlule amavoti uGatsheni never. Ngicabanga ukuthi uNjoko ngeke azame endlule uGatsheni ngamavoti. Nango sekhona uJarul Jarul sacela usichazela ukuthi ngalokho. Awuchazi ngoba uze wamenshina mina uMasi awuchazi yini engavini. But
Ukumunye umlomo. Jarul, Ukumunye umlomo. Hawu, Jarul. June. Show off. Sacela usichazela bhuti lento ukuthi unjongo yami endlula ugatsheni ngamavoti. Okay ke bafo mina ke isiZulu ngiyasikhuluma kancane mara ngumXhosa ne. Imake ngifuna ukunimamela kakuhle. Bheka ugatsheni ngoku. Kuye otheni ophambili ngomculo othandwa kakhulu ngomculo. So into enzekayo makuvota abantu. Yep. Uthandwa ngubani? Uthandwa ngabalandeli bonke. Okay, hayi uqedele inkulumo yakho. Khuluma bhuti. Dala ngathi. Yabona mfethu lento engiyofisa sesi-understand. Kunabalandeli nabaphelezeli. Abalandeli bayawazi umaskandi. Abaphelezeli abami becosha konke lokho abami bekuthola endleleni. Yabona bafethu umaskandi ngeke ulunge umaskandi makufana nabantu abadukisa izwe kanje abangafuni ukuba honest. Bafethu noma ubani ngamhlula umuntu ngevote as long as labo bantu bevotile. Asikhipheni lento ukuthi ubani ngeke amhlula ubani ngeke amhlula ubani. Lento bafethu isuke isiquestiona nawo uqobo nguwe. Ngampela hayi bafethu. What do we do? I'm gonna open for you. Oh. Yeah, there are two sides. All right. Yeah. Let me show you. Good. Show us. Iyabhasopa lento semsebenzini ibhasobhile. Akavali mic lo muntu ngeke. Tolika gatshena sifeza manje Tolika. Hayi iyabhasopa. Niyaphila ubhuti. No, nalento akhuluma ngayo kaGatsheni. uGatsheni akanayo umlandeli omile noma benabo kancane uthi mina abalandeli bakaGatsheni lapho. uGatsheni usaphutha wonke umculi umlandeli okhona endimeni. So uma sekuzoya kuba competition uvele engasala ngoba usuke nomculi nalabo balandi sebebhekene nalo mculi wabo. Akufana lapha kuthiwa uyedwa nje ukhona kuleyo ndawo umele umaskandi usaphuthe wonke umuntu. Mhlawumbe umfethu ulandele uhambe ngalelo side lelo yena. Nangu Eric Papa sedelela bafowethu. Sawubona Zindlu. Hayi sanibonani ninjani? Mina yazi into Bavale mic Zindlu. Asakuzwa Priskila uvale mic. Okay, ngiyaxolisa. Okay, into ekade ngifuna ukuyisho lana mina ukuthi yabona njengamanje lento le ya ukuthi mhlambe kuzojajwa ngokuthi abantu bathenga amathikithi kanjani. Abahleli bemicimbi abayibheke ngathi ayisafuna ukusebenza kahle lento. Because yabona njengoba isukile vele sekuzoba nje. Ama-event sekuzohlala kujijelwana lapha kuma event kuba nje ya. Ngoba into bawuthi uthatha ukuyibheka mina mangiyibuka ngithi mina mabathi ababale egatini bangayisebenzisi leya secomputer ticket ababale egatini ngoba uzothola ukuthi ngendlela athanga ngayo amathikithi lapha kunomuntu nje ngisuke ngithengele nje amathikithi mina mhlawumbe ay200 ceda lapho ngibuye ngihlalele la endlini. Then abantu abaku event thola ukuthi abantu abaku event ababalance nabantu like ngendlela ethenga ngayo amathikithi but ku event abantu abekho. So mina ngithi abathi akubale from egatini bangabali from ngecomputer ticket akubali from egatini ukuthi lento le izokwazi ukuthi ibe fair. Ukuthi umuntu angathenga ithikithi ukuthi just nje ngiyalaya. Cha, umuntu akathenga ithikithi ecede lapha attend. Noma ngabe mhlambe uxakeke kanjani like akungabi inkinga leyo. Umuntu akathenga ithikithi attend umcimbi. Uma attendanga umcimbi ababale from egatini ukuthi mangabe ukuthi mhlambe mina ngithenga ithikithi elithi Gatsheni angibonakala lapha egatini. Balo from lapha egatini ukuthi abangenela abathi elithi Gatsheni bangaki. Abathi Njobo bangaki. Ngoba ku event usothola event empty but abantu abathi like bathenga amathikithi alelo artist leyo abekho
but amathikithi maziya ekhompethikithi uyena umuntu othengelwe kakhulu amathikithi. Bengisho njalo nje kuphela ngiyabonga ngithi ngiphuma. Priscilla mana sokhulu ngiyacela nje kancane webafethu kunento engisacela nje ningichazele yona ngizolalela kwepanel kuphela bengisacela understand isindaba ye-competition. I-competition it's about uku-attend umcimbi noma i-competition it's about ukuthi uvotele lowo muntu lo ofuna ukuthi awine na. Ngisacela nimfundule lapho kuqala before sikhuluma indaba kaSisi. ngicabanga ukuthi mina into ebengizoyisho ihambisanana nakho konke lokho bhuti. Sisi Priscilla, abahleli bemicimbi nabo basebhizinisini kumele sikukhumbule lokho, abarani charity. So if benza umcimbi ney'nhlelo abazenzayo zokuvota bafuna ukubenefitha, if uthi wena umuntu akathenga ithikithi elilodwa, what if amathikithi athengwa abantu abawu-5 kuphela, i-event izoyobukwa abantu abawu-5, angithi yabo umhlelo umcimbi lapho wenza iloss. So the time uvota wena ngamathikithi uthenga amathikithi amaningi uyabenefitha naye nomcimbi uyakwazi. Kodwa-ke leyo-ke sizwe ibambe lo nkulumo yakho ngoba phela noma nje wena ngoba uyishayela i-truck noma ungathenga amathikithi awu-50 ngeke uzungene kodwa ngamathikithi awu-50 uzongena ngethikithi elilodwa. Uma leyo ukuthi umuntu athenga ithikithi elilodwa, uma ufisa ukuthenga labantu amathikithi bafakele imali umuntu ayithengele ithikithi. Okay, ngoba ngeke uzungene so ukuphendula nje lapho ngeke noma ungathenga 100 ngeke ungene ngo100 uzongena ngelilodwa phelile. Ngisacela ukungena la but isiza bani-ke njengamanje lento le isiza bani ngoba la iqiniso lithi singayi-ignore kwamanje ukuthi kodwa iqiniso lithi siziyeweni-ke njengamanje isiza bani ngoba lento le ibuya ngathi ayisizi umuntu ukuthi egcineni laphayana kwayena loyo event organizer mhlambe like kuzinezinto mhlambe ezi-extra abantu bayavandalize laphaya baphula izinto and like leyo profit leyo asuka yenzile obvious ukuthi kunezinto vele abantu mase sebaphosa izinto benze zonke izinto laphaya bancamula iy'ntambo obvious ukuthi kunezinto ekumele agcina ayibhadarile asali ukuthi benze imali asali ukuthi benze imali kodwa njengamanje ibuya ngathi angeke izisebenzi. Into engiyishoyo mina ukuthi kubukeka njengoba ukuthi lento le yenzekile ngithi ku-mothers of all and iyenzeka la and eke ibhekeni-ke ukuthi ngoba izochubeka vele izochubeka ukuthi isiza bani ngiyibuka ngathi ayisebenzi njengamanje mina ukuthi abake bazame esinye strategy because into siyesibuka ngamehlo nangendlela bona abafuna ukwenza ngayo imali ibuka ngathi because akekho umuntu ofuna ukuyivuma ukuthi okay abantu abaningi abayivumi bengeke kube ukuthi mhlambe egcina sekuyaliwa lapha ukuthi kuzoba izinto kuba abantu bayayivuma ibukeka ingekho abake benza isebenze bayenza imali bajela okay wathi-ke yena ngokwakhe uthe uMapoloba uthe okay bafowethu yena ngokwakhe ubona ukuthi uNgelo V uvelane bengenawo lo 100,000 wayesewinisa uNjoko okusho ukuthi ukubeka ngokusobala ukuthi uNjoko bengingamfanele nawini ngoba phela uthe bekufike uvelane yena ubona ukuthi hayi ebengenawo lo 100,000 wayesethi Njoko ngizokwenza ube number 1 kodwa 100,000 anginawo. Hayi kodwa-ke bafowethu lo usisi Zinhle ngoba ebeka ngimlalele nje ngiyamuzwa uqinisile into akayishoyo kodwa masukhuluma iqiniso usizwe iphuza kalishoyo futhi liphusile ngeke nami mangenza i-event njengamanje i-event kaMaskandi ukuze wenze imali kumele udedele umuntu ukuthi athenge noma ikangaki noma avote noma ikangaki ukuze wena wenze imali. Because mawuzobalimita uthi akathenge 1 athenge 1 athenge 1 ngeke uyenze imali kuMaskandi. Ngendlela engibona ngayo indlela yokwenza imali more kuMaskandi iyona leyo. Mase kuziwe kuvandalizeni izinto ithina balandeli okumele sibe educated ekuthenini siziphatha kanjani emcimbini ngoba ngaso ngisho ngabafe kanjani uthi wenza ngendlela enhle kangakanani angeke kwenzeke ingabibikho into ezoba i-complain ezobe yenzekile ngoba likhiso kelingenasici. So ithina okufanele sifundise njengabalandeli ukuthi okay makungenzekanga indlela obulindele ngayo uziphatha kanjani wena emcimbini. Nani mfowethu mhlambe u-eda kulento esho uzinhle mhlambe eke ngikhumbuze ikhuphuka nezakho bekuvele kuvotwe esangweni before bekuvotwa ngalo ithikithi lolo lishoyo but
since kuyiwe kwi-computer tickets ingoba vele bekukhona ikhalazo ngokuvota bebezama u-improve isimo njengoba ukuthi ayikhona indlela abangazama ukushintsha ngayo isimo ukuthi sibe isona-ke lesi akade bethi bazama sona because kule minyaka ewu-4 noma ewu-3 edlule bekuvotwa vele egeyithini. And bafethu imagine makuthiwa i-stadium ungena abantu abawu-10,000 kuzobalwa nini bafethu, kuqedwe nini? And ikhalazo zibaningi sokhona ukwenzelela. Bengisazoya lapha kusizinhle ukuthi lokho count egate-ini engendlela kuyinkinga ngayo sisiwami mina ngaye ngasebenza noma ngaye ngabona abafundi besebenza ngelinye ilanga ngikhona emcimbini kune-event yayikhona inzima le nto bafuthi yabona kunalabantu laba from ticket sales abasuke beseya ko-Ticket Pro basuke bephethe ama-scan angazi lo user lo abalandeli bama-scan abaye kuba amaqaba finish kufanele bebe yini awuthi ngimblocke futhi. So leyathi inkinga ngokuthi bafuthi isikhathi yabona isikhathi esilokhu nje laphana yabona futhi abantu uma sebefuna ukungena phela akusingayo wonke umuntu ofika early ngeke kube nabantu abavele bezwe ukuthi hawu sekudlala ithwasa lekhansela ngaphakathi uthola ukuthi abantu abawu-108 noma abawu-300 bazovele befuna ukuzongena kanye kanye lawo bantu labo thoda akazi bengene bazongena kanjengasemabhida emabhida amagede akhona abajwayele ukuyobuka ibhola bayawazi ufaka ithikithi liphumene ngale libe green idry lento lo ungena undlula. So before ungene lapho kunomuntu ozobemile ngescan afika ascan ithikithi lithi ithikithi uyangena noma libhalwe wrong event malike lathi wrong event sekufanele kubuye eceleni futhi kufanele kuphazamiseke bonke labantu abamemva kwakho futhi nawe uzoba nokuthi ngane ithikithi elala yabo ukuthi ithikithi lakho liyabheda uyabona kanti inkinga ngcono wona le yakuma ticket sales yakubo khuluma ticket ngoba vele uthenga ithikithi lapho elibhale igama lalo umculo lowo bese uyahamba uyele egroundini. So le yasilokhu nje inkinga bafuna ngoba iyasimosha isikhathi gcine sengena nabantu abangawathengile amathikithi. Abalandeli bakaMaskandi sebeyayibona indlela bayacathulisana.